Beleži ima Muslim verodostojno predaja taro Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anha eva ketja gihar. Kla iklilo je divo Peygamberi aleyhissalatu vesselam. Iklilo je divo Peygamberi aleyhissalatu vesselam taro piror kher. Hem resla kodrumo Ebu Bekre hem Omere. Abadua dive kogo Peygamberi iklilo ratsine. Rakiatea znači Resul aleyhissalam iklilo katar piror kher. Pa kodrumo resela Ebu Bekre hem Omere radijallahu ta'ala anhuma. Lesere najšukar amala. Manusha klole najbuter kodini pomožinge. Najšukar manusha palo Peygamberi. Pa kedo Resul aleyhisselam reslalen ko ulice Medina akere ki nisa vidoba ni sred rat leno Peygamberi aleyhisselam kuçla. Ma ahrecukuma min buyutikuma hadihi sa'a. Soyo doa sotumen ko akaya doba ko akava vakti i kalgea katar kumare khera. Soyo sebebi kai tumen iklilen ko akava vakti kumare khera muklen hem iklilen znači ko soka kia ko ulice e Medina kere. Pa olay rangema kergele se el ju'u ya Resulallah. Va kerge e bok ya Resulallah. O bok halipa anyamin de ya Resulallah. Nishta avel huma talamare kerane i kalgyamin osim henuma sebep je bari bok koja na dingyamin te sova niti pa muklamin rahat ya namare kera te besha. Pa ranjaninge u Peygamberi aleyhisselam hem dingyaninge sovli lahava sovli ko kova nekesere vastajtani miri duša hlani man daromiro kerna i kalgya nishta avel osim hemodovaso tumen isto taro tumare kera i kalgya. To jest obuk halipa. Valela o Peygamber aleyhisselam vitingya olen duyen te pocilen ole attecan. Valele pe o latrin hem cidinge tecan jipoyek ensariya. Beşutno tarustano nitia ani Medina. Ama kugadek kleste kere nara kilodote. Paula ajikergele sa ajina irangya pe napala. Koga irangya pe akava manush jikaste alo Peygamberi zaydă numere Ebu Bekreya. O manush koga dipshalen butra duingya pe lenge kolengoro aviba. Pa lela lenge hurme, lela lenge pani, angya pe kerelen saydiye hem mukla angalo lende. Apalo doa, lela e çurik, hem gelo iklilo tejal te çinel, yeketaro hayvanya, kola sinele ne lipeste, ne biliodoate sprevini, hem Peygamberese hem ne selam alese, Ebu Bekrese me umerese te anel tehan. Pa koga çingya hayvane, koga le sprevingya, ole angya ki sofra mukla, znači hem Peygambere hem ashabena kale duyen parvargya. Pa koga Allah aleyhem çalilen, o Peygamber aleyhisselam palohari bir angyape, hem akergyalenge, aboye todo sinipe, ko celo lesor umeti džipo sudnjodive. Pa kergya o Peygamberi, hava sovli, ko kovani kasireva stajtani miri duša, letus elunne an haza naimi jevmel qiyama. Hla kao ven kućile, baš akava blagodatija, ko sudnjodive. Kao ven kućile, baš akava ni'ametija kova esitumen, anglal ko Allah i keda kaven ko sudnjodive. To jest mangao Peygamberi tevakeri, sijenli kod la blagodatija zahvalna i vina. Obratini pe, Ebu Bekre se me omerese. I kren katar tumare kera bukhale, pa wallahi katar piro rahmeti premalo tumende, parvargyatumen, çalargyatumen, anglederli ko tumare kera napaval alem. Ko borsamo amen avdiye, isyamen obaveza te zahvalina, Allah'e, ko ni'ameti samo hajbasor. Samo ko ni'ameti ko blagodataro hajbe, ko borsamo amen valani te zahvalina, subhanallah. Hemret pojtane avdiye kera, familije, kaj na kerela pera sprava, soka kerel pa hajbase, red kaj tani sapke kera. To ven kera, ko te kavele daje pene rumni,
ca spre mine o doa hajbe, hem niko na ne komentarite del, nego stare ka beše nemtehan. Redka je tane sa kekeran. Nego abdje i tane, kogori samo. Učivaj tamo, kogori tamo, samo okola, su kerena rasprava sekova dive ko su kahal. Pa kao mangela tahala kava, ko mangela tahala kava, ko mangela tahala kava, pa tijek sofra mu kenapem po panj deš vrste hajba. Hem kogori okola amendan, su mu kenao hajbe kova lenge na sviđinela pe. Muk su mu kenao hajbe kova na nelen kefi, kogori tane samo okola, kola holja metari sofra uštena, bizo e Allahe Azza wa Jelle kod ova blagodati hamdi šučuri tečere. Nekad o Pejgamberi alejhi selam birini kere palo sabah namaz. Makava na sinete bhena redko, a kava sine često, kava džangjate desini pe but putija. O Pejgamberi palo sobi këldini o fejr, birini kere, pa bi pušel pirerom ja Aisha. O Aisha, isami mi nešto teha, siami nešto hajbase, pa je rumile siri bivakeri wallahi na. Na name ništa so teha, o Pejgamberi birini bivakeri, dobro onda me kapostinav. Dobro onda me avdire kapostinav. Akva često džangjate desini peko Resuli alejhi selam. Ako bor puti tu avdijave, hem ti sofra dikeje hajbe kova kefi tutlenane, hem hola me lesta ušteja, pa čak je Allahe kod dva blagodat na zahvaline. Hem Pejgamberi alejhi salatu wassalam, penjar dojdo do amenge sad često džaja, a do bor bud kijamu len te këldini, pa taro baro beši baneri ko kijam, lesere patuma bi šuljon, konesa je predaje čarpi poput cinen subhanahu. Pa birine se romile sire Aisha, bibakirle se ja Rasulallah, a tu ke Allahi oprostinga, kosla, od vaso sinetaro haramija, hem od vaso kovelan glapalal. No a so je od vaso tu čivela, a dobor puti badeti Allahe sa Azza wa Jelle tečere. Iranga u Pejgamberem kavakeri, o Aisha, efela ekun abden šekura, o Aisha, pa zar imate ovav zahvalno robo je Allahe se, kova dingjama dobor putni ametija? Pazim Pejgamberi subhanallah. Pejgamberi alejhi selam nakerila kva nisu se ave rosim so te iskazini piri zahvalnost e Allahe se Azza wa Jelle. A od ova često sine, hem često desi ape Pejgambere se te novelle so te hal, hem od ova na gen dive sedbina keno Pejgamberi ne bi ovellano ker taro hajba ništa. Pa zalem mate ovav zahvalno robo e Allahe se. Deci m-am uitat la cheri, mirijela, tani te zahvalinave Allahe sa Azza wa Jelle ko ni'ametija. E mirijela ko do ova čivela znači, to je ke sa ko način olete obožavinave. Pa Allahe se re blagodatija i ta ne bud bare, saru Allahe Azza wa Jelle va čera minge ku penjar do Kur'ansko ajeti, وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Akid bi mangentu men Allahe se re blagodatija ni'ametija. Prema tu mende kula i ta ne dinde, te mangele nu te genen, pa ne bi uspinena, o kraju lengoro te doresen. Hem često pravanen desini pe, o manuš prema lo blagodatija ni'ametija taro Allahi ko ale dingja, o insani nemarno te ovel, ko gafleti te živinel. Hem o manuš šunen šukara kava, manuš kova na dikela, manuš kova na primetini piro blagodat ni'ameti ko ale so Allahi dingja, Esaf ko insani mora pare životoja ki dunja te živini. Jer penava pare životoja, mislinava te ovelle depresivno životo, subhanallah. Manuš ko na primetini piri blagodat, koje o Allahi le dingja, pa esaf ko mora te ovelle depresivno životo. En zapamtine, najbaro dilini, najbaro kotor, najbaro deo, sebe piso se avdije, e depresija javini pe komanuša, tano sebe pi o nezadovoljstvo so manuš neli nadikela na primetini o ni'ameti o blagodat kova lese o Allahi Azza wa Jelle dingja. Često kava desini pe, so se e depresija i nezadovoljstvo ki dunja pojavini pe, maškar komanuša i tano sebe pi kaj nadikela na primetini o blagodat i Allahi sere kova lese dingja. Hem sebe pe od ova stalno o manuš dikela ko avera,
to jest dikela okolenge kaso Allahi nešto dinja solenane, pa od ova kerela je manuše te bistrel piro blagodat kova Allahi ole se dinja. Emuve ko manuške da dikela ne sa uniameti koja vera, pa od ova blagodat to vlela te žalini, te duguini, to vele ekvolja, čefi pa od ova, pa se vepija kava. O manušna osetinanu peste potreba te zahvalini Allahe se, baš od piro niameti kova trenutno i pesti sile, a od ova niameti so isila vera na nebe. Koja često desini. Često akla desini. Di kindoi palo avera, di kindoja no avera, bistreja so, na neko dia žena no tute Allahe te zahvaline, kod ova su ki tute kova staj si. A od ova su si tute ano vas, na ne averende. Neko rovela palo. Pa u klasu mangela te dikel save i tanelesere ni'ametija blagodati ili sve od ovo lese so sao Allahi taro piro fadileti dinga pa neka dikelo kolenco i tane teleder oleste. Pa je tamo god bitno. Ed mangeja te dikem te primetine save blagodati a tuti si diko koleso i tamo telitute ki smisla ko blagodat ko ni'ametija. Pa ka razumine so tuče sao Allahi dinja subhanallah. Hem so godo Allahi ke činavita tu skratini. Kada ke manušen ka so Allahi panda poguter ta rodova činavgenu skratingja. Pa o zahvalno Allahi se kodova. O zahvalno kodova. Ke da god nešto ka misline kaj si tuče uskratimo na nutu ke dindo dikja vera. Dikja vera kaj lenge poguter uskratimo e činavnem ka svatinem ka razumine e veličina u baripa ka tartiro blagodat kova tut isi. No pejgamber alejhi selam havale ovdje je vrednost ali zahval. Ovdje anglja je vrednost taro blagodat ni'ameti. Pa često džajate dol nasihati ashabena emamenda sikavja meno pejgamberi te ova zahvalna ko blagodat ko ni'ameti taro Allahi azza wa jalla. Pa ki prilika pejgamber alejhi selam kavelji ko Muaz ibn Džebel emnese kavakeri o Muaz penela wallahi me tut mangal ema kvatrin dromali se vakerkja o Muaz wallahi me tut mangal em dele se sobliko Allahi azza wa jalla klamača mamuk palo svako ek namazi koja ka završine palo dova mate u kujne mate vakere Allahumme a'ini ala zikrike wa šukrike wa husni ibadetik. Ja Rab, dova ti kere, pomoži ma, tut te pomina, tut zikri te kerav. Hem ko tire blagodatija tuče te zahvalinav, hem tuče ibadeti te čerav. Mačava kaja dova pa u svakojeg namazi, te na upujnjava. Ja Rab, pomoži ma, tut te pomina, tut zikri te čerav, hem tut ko blagodatija kola su manji jam tuče te zahvalinav, hem tuče ja Rabbi ibadeti te čerav. Pa te sjan nezahvalnog prava muslima, sad mu Allah azza wa jalla o rezultati tari zahvalnost amari premalo blagodatija kola isjamen, mu Allah azza wa jalla wala in šekertum le azidennekum. A te sin nezahvalna ko ni'ametija ko blagodatija kola je tu menge dinde, mu Allah ime panda poguter tu menge kadav. Pa Allah dela pralaleno blagodatu ni'ameti, ama magister ovdalel. O Allahi azza wa jalla barjarkeri o ni'ameti o blagodati, ama ovtano dovada kova hemolen telarkeri ili pa smain. A te rasijen nezahvalna, te silne nezahvalna, ili pa te na obratingen pažnja ko blagodatija, ni'ametija kola je situmen, tega no Allah i pomini bud primerija subhanallah. Sad završinge narodija, manuša, generacije, dizja, kada je Allah se azza wa jalla na zahvalije. Pa i kao ova primjer je Allah i pominja minjanu Kur'ani, narod o sebe. Mu Allah azza wa jalla لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين والشمال
No ce ci pase u narodu sebe, sinele anotanko to Allah živinge, dokazi ajeti tamo Allah azza wa jalla. No Allah inele nam Allah tanaka živinge, bahčave. Kola bijanena hendena razna plodija. Allah lengere bahčave njime, sinem tari levo, tari desno stranu. Dinjalen bahčave, kola dena razna plodija. Pa kira Allah ima, kulu min rizqi rabbikum vashkuru leh. Hanpenela, taru Allah isre blagodatija, plodija kolom tunje dinja, ama so vashkuru leh. Hem ovenle se zahval. Pa kao narodu kavalim, kada činavdje, kao Allah objasnio u ovom Kur'anu, kada Allah iran lijepe, u Arabu, kada Allah iran lijepe, više Allah esena zahvalije kod ovan ni'meti koja silem, o Allah ilge bičalgek bari poplavu, koja lingere bahčave, lingere njive, lingere plodija, uništinja. Hem su uništinja, palo dova više nikad ništa nabarilo, osim nesave plodija koja i tane čerke. Ama petano rezultati, kada omanušat šinamge, Allah te pominem, hemole te zahvalinem. Ne se borđi sjam, Allah azza wa jalla ko svakojeg momenti šukčuli tečera, ko svakojeg ni'mete blagodati kova ki amende isi. Čači pasa men često Allah azza wa jalla zahvalina, hemo do uglavnom mali zahvalno ovela lafijenca neli stavno džana teva čera, šučure devles. Elhamdulillah, Allah ese. Hemo dvaj tamo je tamo načinja, o manušte zahvalini pere gospodare se. Ama, ako počlentume sojića čutni zahvalnost, ili soj tano dja pravo zahvalnost Allah ese i tano, od ova so Allahi dingjatut, tano ni'ameti blagodati, te koristine, a od ova ko so o Allah tutarodol. Hem tena koristine od ova, ano bučakova o Allah izabraninga. Se okova pravali, ko avačeri, hemakeri, hamdi Allahe se so dingama ja čapa šajden zarte dikav, al palo doa, dikeva od ova so Allah izabraninga, pa je savkona nezahvalno Allahe se. Manuškova zahvalini Allahe, so dingane duja kja hemnen zar bučukar dikov, a palo doa dikol ko harami, pa je savkona zahvalini edevne. Hemo koa zahvalini Allahe se, kaj sile vasta, kaj sile pre. A palo doa, kerelo doa so Allah izabraninga, pa je savkona štite ovel zahvalno pire gospodare si. Čačutni zahvalno, ta ni zahvala koja dikjola pano doa, kada u manuš o blagodat kovale se o Allah dingja, te na koristini, ano doa so Allah ide se zabraninga. Поэтому будет битно те разумия. Ако магија чечете дике, дал си јан захвално Аллахе се ко благо, ко нијамети која си, дик саро до ова нијамети ко се употребине. Quando ne generație de singhea pe exclușa lui manuș, cu e calim, alo ki este împuclal, nu avem mai exavet, de mai eknasihati, ko aman kalochari, hemnanete ceram više gunahi, și nu împucim. Am gune generația qua de singhea pe lui insanie, nu de la cu sicaldo cu alimi, nasihati de masaret, Kova man penela kaločarel, hem džunahina je tečeram. Pa i rangale sa kva alime makerga. Ako šaj tečere o harami o džunahi, a te na koristine Allahe soro blagodat kova ovtu ke dingja, onda ker haram. Šune čuka. Situ prilika harami te kere. Kerli. Ama te na koristine Allahe soro blagodat kova ovtu ke dingjane. E onda je tu ke dozvolimo so haram te kere. Velike prilika te čore. Čor dozvolimo, ama mat koristine Allahe so ni'ameti šajdo. Pa ko dingja to vas? Sarka čore. A
Ako šaje haramite kerjama, mati koristine Allahe soro, ni'amete onda kero doma. Ali ako mora Allahe se ne blagodatija te koristine, ko ne pokori ba Allahe se, onda dova na ne u redu. Onda dova na ne u redu. Mkawakiro Rasul alaihi salatu wassalam ik hadisi ko abut putishunjam. Aba šaje nesta duk na razmišljenjam. O Pejgamber alaihi salatu wassalam, ker ova pela fitaro ni'ameti taro blagodat nemi. Sad kava stari motivacija u manušatu en zahvalna kod ova su i sin. O Pejgamber alaihi salam, men asbaha minkum aminen fi sirbihi, koji kao ušteol sabale antiroker, a ovkaovel sigurno, a ovkaovel sa sto, hem ovkaovel le hajbe baš o celo dive, kva sad to velle se din to celo dunja luku. Kva hadisi amen bud putiš u njamle, vašaj na razumin njamle, ima klar blagodatija čači pase stavno na šti svatinari. Sebe to Allah amen na iskušenja kod ova, ne lihim na šalgjam pa na džana kozom redinem, kozom značini. Ama dikindo je su desini pe Afdijani Palestina, do neke o manuša kava hadisija kana, šajte razumini o blagodatija, o ni'ametija kula je pomimea kad te subhanallah. Samo ni'ameti. Ti ušte sa valja, to je sigurno antiroker. Neko dovara ne. Neko uštela da raja, te naperedne se nešto, te pajrodem, te udarne. Sa sto. Kozum na svalisi. Hem hajbe to velle na celo kurko. Na celo masek saramen si amen šparimo. Celo divetaro sabahi džiko akšami. Din dole se ni'ameti sad to velle celo dunja lukan di peste. Ma kvame na razumljanje. Dikena ni Palestina. Tikni, maksani, taro šta osaati sabale, džiko duj posle podna, džikeli telo hari panite pije. Pa kala blagodatija na razuminaja, osim ako nas odikakala slike pa donekle čivenamente razuminajte svatina. Donekle. Dobro, taro kad počmi akja situacija ne legare, pogotovo ani Gaza, taro kad dikakala slike. Pučimo. So neko amendar kergja, te zahvalini ko ni'ametija e Allahese, ko vallahi ledinja. So kergjan tavakana, sađi ko te dikakala slike džakana. Sili da je promjena ko tiro hayati, sili promjena ko tiro programi, ili pa nastavinea tiro životu od tekaja čidan, i dalje znači žena tuke ta ubijava, i dalje kuja tuke ko ta nakonen caro Allah i zadovoljno na ne. Ima si karateri zahvalnost. E Allah je se kod la blagodate klo ovdje jadu. Koji sam po način, ili sad. Ili si ne savi promjena. Ili pa hari takim jatut. Ili pa svako djeva kerea ja hamdi tuče. Kaj si ume, a swam iman dedikav. Zahvaljan Allah es. Sabali tušte. Te čave ti čumini. Razuminaja neka novni ameti Allah esu. Sigurno tušte sabale. Sa sto. To je vladu zi tutan tirijan gali. Leati ke neke god mange. Neko na ne doa. Na neko mogućnost. Tu se neko ne uskrati ja. Svati ne ali oni ameti devlje su. Pa bođi si ja. U svakoj blagodate Allaheso, dive vrate zahvaljujem. Allahe moli na amen to prostini, amen kodini to putini. Te kero amen toa insanja kula Allahe ka zahvaljujem. Allahe moli na temu kel po rahmeti, bereketi man di pasloge mazija.
Allah mu na te pomoži na kalim pralena ni Palestina. Allah mu na te barvare bocale, te cialare tușane, te sastiare na svale, te dele vladi au colențunane, e Allah mu na mai duše materializaci cu te zadu na mățane te